twazo mu kwa kashatu eida bate sente zitu ninga bahise nikija kuija tubeta bwa kitongore na nabankahi na bwago gende tubagambire ngo muko kuri hingi sefu kaninga muteki sente zitu to hansi tinkumanye kigo mugomborra ecyukuretera gomborra yitu etakora ebyo mabiri ya district area kwentukora mu esente zikapasingwa zabaho nani interro muranga abebembezi begomborra yitu ya kanoni abari kutugiraho kumurana mureba ngo ikintu tukikorwa muhereza abantu chance nyombe ntakubyama burizo mbe nifunese muzi kurengisha ahabwa katindwa konka nyo murumo gwanje kakansa ninga kakasara bagenzi banje babwagongana nabandi abutwabitwe no mukansa about supporting ito tukakora umurumo gwitu twa passinga ki resolution yo kujango bakora so hatu wabare myeze ebiri almost hatu wazo mukwezi kwa kashatu akagutaka akatinda kataka kozuru hatitwe obunafuntu buteka bakamabiti abo kubitu umurumo gwitu no kupasinga tukasayininga ngo kintu kize kukorwa sente zacu zuruhu so responsibility ejo nayo yasigarurwa chief wegomborra kureta gureda ku rwa district akija akakora ikitwa passenger